Niĩ ndarotire kaundu gakigia na ngira mutumia murata uikaraga na gukugwite kugweta niku ngendie kumugweta ngirota Karangũ akindutira igongona 2 months ago na ngikia haha dia muri onda muri ndonire Karangũ ringi kiroto-ini na ni ndonire ha kundu kou mari na mundu getagwo Ngugi wa Karanja na twi kundu kumucio cio ni ndonaga ndirasa muno nduike mutumia wa Karangũ wathia kiroho ti uyu physical na kira gothe ndina kio no ndatunyirwo gikene Karangũ thia kiroho icio ciakwa ni marageria kuiya manegere Karangũ ure maiyaga nyota cia andu nie ni ndekorire de mutumia wa Karangũ wa kurera ciana iria ciaragwo Wairimu na kingo tateithigio ni Karangũ Karangũ kurera uteithia nginya andu ono gukanio kanitio kure tombe icio cia kure ni marutitwo sadaka girota Wairimu no ciaragia Karangũ ciana nena ihu ria gatandatu ngioria kiuria tondu ndi hau ni ndirona ni manisa mo ni njukire ndiro yani ngai njigire cinini yao ndirona twina nyumba ngeru ngatire na ndi guku ngikatia na kinjira hiyo ukorwo mutumia wa Karangũ waki na Wairimu na Karangũ ni hikitie Wairimu indi na Wairimu tena na ugo no ndirora niwe nene ihu ngioria ure ni ria miaka ni ria mieri igana ngiro etandatu ure ni ria kaigana ngiro ni ria gatandatu mwana wa gatandatu Karangũ ukorwo ni urajigwa unyite hane jo ni hikitie Wairimu spiritually ngioria ciana icio ingĩ ciko ngiro ireragwo ni Nyamboke aria ni andirio kuu tene kuu no kuagira Karangũ ni anini ciana ici ciaragwo ni Wairimu ikarerwo ni Nyamboke ukomboi wa kiroho thia mundu uyu ora thia kiroho ruta wira ndangi understand message ino ti andu othe ngirehe thina muno ngiruta fujo ngitigane twatigara kuu na twora na ngitiga ndamaihura na mahiga na ngiro ndamahura muno na ndora ndahotire ko escape kiko kiu na ngemana ni ndakanja kuria muko njirite ndi wanyu ni ndarega thiini wa rito ria Jesu na ndokira ni ndahoire muno ihoya rire ne muno na ngira mutumia murata tuhoe tukanje kiko kiu ndirabangirwo gethia kiroho kana mubango othe mabangire muru ni ndamonire nie marieri na Wairimu Nyamboke ndari kuo ni ritwa ndaheirwo ngirose no kuithagio mirigo ya murigo wothe wa wira no niwe media othe ya kiroho media cia ciaragwo no Wairimu kiroho ni Wairimu uko physical ndari mukane mundu yani ndari muthuri mwana disabled no ni mutumia wa mundu ndoka ngiuga kuri andu Karangũ arutite sadaka no tibali na atumia yake na atumia angi akiroho ahikagia agiteaga kioyaga nyota cia kamate mani sa monete manjike kiuru kiu riu ni twehere hau Shiro wa Auckland ni ahithuritie ndeto ino ritu muno agatariria uria eriga kurota na Karangũ muraya akimurutira igongona na eta mutumia wake wa kiroho ati kiroto-ini onire agitunywo indo ciake ciothe ikanengerwo Karangũ na akiuga okira ni ahoire muno gukanjithia kihiko kiu na akira Ngai ndakwenda kihiko kiu na riu he macambiki marehete maoni mao comment section ta Maskra ni augite he atia ni ndamaka muno nake Fina ni augite wa that's too bad nake Monica Kayuhia ni augite we inaimenishtua. Kwa takriban miaka 15 sasa, Art and Craft Kenya imekuwa miongoni mwa kampuni ambazo zinaongoza Afrika Mashariki na Kati kwa ubabe na ujuzi na maarifa ya hali ya juu katika ujenzi wa fanicha za kisasa. Teknolojia ikiingilia kati, Art and Craft Kenya imezawadiwa hivi karibuni Best Furniture Award 2026. Hivyo wakiunda fanicha kama sofas ama ukipenda viketi, meza za kijikoni na sebuleni, pia shurak za kisasa au vitanda high quality and strong, size ikiwa ni 5x6, 4x6, 3.5x6 na za watoto pia. Kwa mawasiliano tupigie simu 0791304459 au pia WhatsApp ukitumia nambari hiyo au unaweza kupata katika wavuti au Facebook Art and Craft Kenya.
Hizi kuja hizi nyumba. Mpaka atafuata hizi mlango tunaweka hapo. Hiyo vitu kwa sawa twende. This is, we present Hope Ready Driving School, where we say that your safety is our concern. Remember that we have modern vehicles, manual and automatic, and I know that we have the qualified instructors, and I'm very sure that you will learn, not only to learn, but to be a confident driver. Our mission is to provide safe, high-quality drivers training that build confidence, responsible and road-ready drivers, with a vision that empowering every learner to drive safely for life. Remember, when you have the right information, you will be Naam, kwa matangazo mbashara uko karibu sana kutangaza nasi katika Artboy Media. Ni kampani ambayo inafanya kwa bei nafuu kwa matangazo ya video ama ya picha pia na ukipenda pia mention ni kwa bei nafuu sana. Unaweza tu email katika joseboy254@gmail.com ama pia unaweza piga nambari ya simu ambayo ni 07 ama ukipenda 079130 44 na 59 katika WhatsApp namba ama ukipenda mawasiliano, hiyo namba iko open. Welcome to Artboy Media for any update.